Nakapasanggi ta sa atong mga gamay dito sa bukid ug mais. Muna atong gipahakot og tao og kabayo. Last junjun akong body og gipasiler. Pag magpasiler, gibulad. Na speedmar akong body ani. Bulad na mo ang mais. Wala mo gibaligya kay barato kayo. Among gi-stock ang mais kaya ang purpose ni bahog na mo sa baboy. Mo ni. Ipagaling na mo dayon sa sinabagan. 250 kilos nga mais kaya mong sagulan og 50 kilos nga concentrate nga feeds. Okay, ipagaan mo nang ipagaling ang mais. Nya nagbilin pud mi og gamay nga bugas. Sagol, nasi itsol, nagsagol ana. Akong igagaw. Sagol ang concentrate, bugas, binlod, tiki-tiki, atik-tik. Tanan, sagol. Ug amo na dayon gibahog sa baboy. Ang mais nga among gisanggi gikan sa bukid. Ani nga pamagi makatipid ta gamay sa pagkaon sa baboy. Para anay niya among baboy.